Ke Ryntih Sports Club, ke Iakhaid no ba ke Nangkiew Irat Sports Club, da Argo la ar. Ke jing kun ke beralong mentak no paisngi hamadan MFA Turf Polo Ground Shillong, jo ke Limpung OC Blue Shillong Premier League, bela pelong da ke Shillong Sports Association per Camellia Football Association. Kinoi Iakhaid ke Ryntih ki bela tap ya ke gol na ke bentak ke kunhun Iakhaid ki long Wilbert Marbanyang, bela tap ya ke gol beningkong ke minit ke bapoi, bat ya ke gol ke baar ha ke minit ke bapolai, jo ke kelas step. Unoi Iakhaid ke Nangkiew Irat ubla tap ya ke gol beningkong na bentak ke kenhun ulong chan mitre thma ubala tap ya ke gol ha ke minit ke pasan ponyo berukang miki pali ubla tap ya ke gol ke baar ha ke minit ke panyo phoi jo ke kelamin. Kita berkoi kadai di pilihan kita Kristum kita transfer kita berlinyo ke job. Dari kat balong kamuan ke jong play nama ngim bagi miss kat tu chances play mati chances so many chances ni nak ka second half lalu mengilik kai para mengiwat lah ka Ryntih kibon ki professional players apa orang ka dari ki player jong iwat tim pada dan experience dok atas ni kilek adu komensi kamalong kamdei kasih ke jong ni video ke job dari ngaing go bagi layo tang ke supaya nuk long kata kala biang nangis mat ni hap Kristum mungkin kuat mungkin pois ka som sakit